ibihe byiza. Ni GC cyangwa Gisenyi komisiyoneri, muravugana na Gad nk'ibisanzwe. Tuje kugurisha iyi inyubako nziza cyane, inyubako ibura igipangu inyuma gusa, ndavuga korotire. Iyi nyubako turi kuyigurisha ku mafaranga meza cyane. Iyi nyubako iherereye inyuma ya FTB, ndavuga kaminuza y'ubukerarugendo iri mu kagari ka Byahi. Uvuye mu mujyi kugera hano hantu ushobora gukoresha ibiceri 600 z'amanyarwanda kugira ngo ube ugeze hano hantu turi. Hano hantu rero turi mu kibanza gifite ubuso 400. Murumva ko ari ikibanza gifite ubuso bugari. Turi hafi n'Ineza Moteri mu kuboko kw'uburyo kwacu. Iyi moteri yitwa Ineza Moteri. Murabona ko ibikorwa remezo byose bihari. Imbere yacu gato hari amashuri ya prive y'abana guhera mu wa mbere kugera mu wa gatandatu. Hano ibikorwa remezo byose birahari kandi hakora ku muhanda. Turi kuhagurisha ku mafaranga miliyoni 35 gusa. Ikindi reka tubereke inyuma mu gikari. Murabona ko hano ni mu gikari. Iyi ni fose. Iyi nzira ijya mu gikari ushobora kuhashyira naho anekise zikahajya kandi zikajya zinjiza amafaranga akagufasha mu gihe uri muri aya mazu. Murabona igikari nyirizina ni iki. Iyi ni dushe na tuwarete byo hanze. Iyi nzu rero iracyakomeye kandi ni inzu ikiri nshyashya ugereranyije ukareba uko ihagaze, ibikorwa biriho urabona ko bikiri bishyashya. Kubihindura ugashyiramo ibyo ushaka byakunda cyane. Kuri izo miliyoni 35 gusa urazizana tukwihere aha.